Lijep pozdrav i dobrodošli u novi podcast. Sa mnom je danas Ana Veočić, socijalna radnica koja radi u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku. Bog Ana i puno ti hvala što si danas tu sa mnom. Bog Tena i tebi i puno ti hvala što si me pozvala. Evo molim, baš mi je drago da se tako veseliš. Super. Možeš nam se ti malo opširnije ipak predstaviti? Aha. Pa evo, diplomirana socijalna radnica, završila faks u Zagrebu 2018. kao daleka. 2018. zapravo i nije tako strašno daleka. Radim u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu već skoro 2 godine. Prije centra sam volontirala, svašta nešto radila, tako da mi onako u krvi nekako taj rad s djecom i socijalni rad, nekako ta ideja nekakvog drugačijeg socijalnog rada, modernijeg, tako da eto, moj san ide prema tom smjeru i u tome mi centar stvarno puno pomaže. A reci mi, što bi najviše izdvojila u centru, što te najviše ispunjava? Joj, pa centar ima stvarno jako puno područja rada i onako neko kad kaže Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, prva reakcija bude joj, kao pa jadna ti, a zapravo u tom tužnom imenu, realno i nesretnom se zapravo krije toliko radosti. I to je nekako metafora koju ja uvijek nosim sa sobom i dok sam volontirala, prije sam volontirala u jednoj udruzi i posjećivala sam djecu koja su oboljela od malignih bolesti u bolnici. I onda je isto bilo to joj, pa kud ideš tamo, tamo je tako tužno, a zapravo ako u tom pronađeš neku svoju sreću i radost, zapravo i nije tako tužno. Tako da odgovor na tvoje pitanje što me najviše veseli, nekako najviše me ispunjava kad mogu držati predavanja, kad odemo u škole, na radionice, kad sam u tom nekom direktnom kontaktu s djecom i uveseljavaju me naravno naša djeca koja su s nama tamo u tretmanu svaki dan. Imamo socijalnu uslugu poludnevnog boravka na 6 lokacija diljem istočne Hrvatske. Tako da kad ti feedback da neko dijete ili kad ti upadne u ured s nekom poštapalicom, pošalicom, uljepša ti sigurno dan, mada ja nisam direktno uključena kao odgajatelj u rad s djecom, ali to je nešto što onako mislim da bi svakom čovjeku ispunilo dan kad vidiš dijete, kad vidiš i te neke male pomake, to te baš ispuni. Kako ne. A reci mi, osim spomenutog centra, vežete i brojna iskustva za Centar za sigurniji internet. Kakve si tamo projekte radila? Centar za sigurniji internet isto je jedna moja posebna strast. To je zapravo program kojeg provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, u sklopu kojeg mi već nekih 7-8 godina zapravo osvještavamo koliko je važna sigurnost djece na internetu, dajemo nekakve preporuke roditeljima, odgojno-obrazovnim institucijama. Tako da je Centar za sigurniji internet moja ljubav. Tamo sam radila na projektu, odnosno javljam se na helpline liniju, to je savjetodavna linija na koju mogu nazvati, namijenjena je zapravo prvenstveno djeci, ali na nju mogu nazvati i zovu i roditelji i razni stručnjaci koji rade u školama, vrtićima, zovu i djeca, gdje oni zapravo zovu ako se susretnu s nekakvom neželjenom situacijom, problemom ili imaju nekakav strah vezano za internet. Tako da je to jedno područje u kojem radim, a drugo su ove edukacije, što stručnjaka, što predavanja za roditelje, što direktnog rada kroz radionice sa djecom pod školama. Eto, to su nekako 2 glavne stvari koje ja u sklopu centra radim za sigurniji internet i tu je, pošto je naš centar član velikih međunarodnih organizacija koje se isto bave sigurnosti djece na internetu, onda je velik dio mog posla zapravo odlazi na komunikaciju, razmjenu iskustava, imamo razne treninge, sastanke, tako da je to dosta dinamično, ali zanimljivo i potrebno je onako svaki dan puno učiti. A reci mi, jako me zanima tvoje neposredno iskustvo s djecom. Kakvi su njihovi dojmovi, što oni kažu? I jesu li roditelji njihovi uopće svjesni te opasnosti i nasilja skrivenih u igranju i video igara? Pa prvo ću ti odgovoriti na ovo drugo pitanje. Ja bih rekla da su i roditelji i djeca sve više svjesni da na internetu postoje razne opasnosti. Samo što kad se s djecom razgovara o tome kroz taj rad na radionicama, oni
onako, nekako moj dojam je da jako vole da ih se pita koliko provodite na internetu, što radite, koja društvena mreža vas najviše zanima, što meni nekako i nama kao stručnjacima bi trebalo dati poruku, ok, djeca vole da ih se pita, a ko ih treba pitati, mi odrasli roditelji, mi koji svaki dan radimo s njima. Tako da nekako i roditelji i djeca su sve više svjesni, ali i razlog tome je što se sve više i priča o tome. A sad, što se tiče prvog pitanja, podsjeti me. Tvoje neposredno iskustvo s djecom, što oni kažu na sve to? Oni, kao što sam rekla, vole da ih se pita. I nekako uvijek budu sretni kad dođe neko novi, kad onda često bude nakon radionica puno prank poziva na liniju, čisto ono da provjere da li to stvarno radi. Nekako nama je to pozitivan znak da mogu, da se osjećaju slobodno nazvat i da znaju, ok, testiraju, ok, neko će mi se javiti. Pa možda kad mi se nešto dogodi, stvarno mogu nazvati, stvarno je tamo netko ko će se stvarno javiti, tko će mi stvarno pomoći. Ali s druge strane, mi vidimo da je tu potrebno puno edukacije i roditelja i stručnjaka, jer danas gotovo, baš sam danas pričala sa jednom stručnom suradnicom u jednoj školi koja kaže da gotovo više i nema tog neposrednog nasilja djece, da se, ne znam, fizički da su nasilni jedni prema drugima, da je to sad sve više u tom nekakvom medijskom, elektroničkom svijetu. Online svijetu, tako da se sve to prebacilo u taj njihov svijet virtualni koji je njima stvarno jako bitan. Da, a na to se onda nadovezuje i cyberbullying. Pa mi reci na koji način onda možemo uopće prepoznati da je dijete žrtva elektroničkog nasilja i kako to onda prevenirati na vrijeme? Pa tu nekako uvijek poruka od nas kao Centra za sigurniji internet prema roditeljima i svima koji nas gledaju, slušaju, što god je, da svaka osoba najbolje poznaje svoje dijete. Bilo to roditelj ili stručnjak koji radi i vrlo lako se kod djece zapravo može prepoznat da nešto nije u redu, kao i u slučaju vršnjačkog nasilja. Ali postoje neki onako široki znakovi, ali s time da je potrebno naglasiti da ako ste se prepoznali u par, ne mora biti. Bitan je taj razgovor. Pa neki od znakova mogu biti, ne znam, da dijete skriva mobitel kad naiđe odrasla osoba, da počinje spominjati nekakve nepoznate osobe, da ima puno novih kontakata na mobitelu, recimo, da nekako se osjeća, vidite da je anksiozno nakon korištenja i tako. To su nekako onako vrlo općeniti znakovi koji mogu ukazati, ali i ne moraju. Ono što je bitno da kogod i primijeti nekakve znakove, da nešto nije u redu ili da ima bilo kakvu sumnju, najbolje je ono, kako kažu geštaltisti, u odnos. Znači odmah pitati, razgovarati i tako zapravo najlakše razriješiti situaciju i onda pružiti podršku i potporu djetetu ako se dijete povjeri i ako se vidi da je tu zapravo došlo do neke vrste elektroničkog nasilja. A budući da već neko vrijeme svoja znanja usavršavaš u području dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, možeš li nam za kraj dati par naputaka kako danas odgajati djecu, ukazujući im na opasnosti tih modernih tehnologija i općenito modernog i užurbanog svijeta prepunog brzih informacija? Danas je svijet stvarno užurban, prepun informacija. Mi smo bombardirani sa informacijama na 100 strana i naša pažnja se, i pokazuje istraživanja, iskratila jer gledamo Instagram Reelse koji traju 15 sekundi, gledamo TikTok videa, tako da neki stručnjaci tu čak govore o pojmu digitalne demencije, da mi zapravo više ne možemo ni zadržati dugo pažnju, ali nekako preporuka i moja kao socijalne radnice i nas iz Centra za sigurniji internet je svakako da trebamo prvo razumjeti da je djeci taj virtualni svijet, online svijet bitan. Da im je važno što se o njima pišu, što oni pišu, što o njima neko možda misli ili što oni misle da netko misli. I to nekako trebamo mu povući paralelu da je to njima bitno kao što je nama bilo bitno izaći van poslije škole na ulicu, igrati se, ne znam, možda igrati nekakve društvene igre. Jednostavno trebamo se prebaciti u tu nekakvu drugačiju realnost od onu koju smo mi imali, jer djeca danas imaju drugačije iskustvo odrastanja. Oni su digitalni urođenici, oni ne znaju kako je to da nemamo mobitel. Istina. A nekako preporuka je da
s djecom treba razgovarati svaki dan i da je zapravo svaki dan s djecom ne razgovaramo jer razgovor ostavljamo za vikend kad budemo imali vremena je vrijeme koje nikad ne možemo nadoknaditi. Svi uvijek volimo misliti o djeca o tom neće sigurno pričati, ali žele. Evo, moje iskustvo je da kad ih se pita da budu jako sretni. Ako im pristupimo onako iz njihovih cipela, ako pitamo ajde kažeš mi šta radiš na TikToku, daj pokaži mi neki video i da nekako kroz to njihovo iskustvo i mi zapravo sebi gradimo nekakve informacije o tom njihovom svijetu kojeg realno ne možemo pratiti. Mi ne znam, ja sam neki dan čula za nekakve vatrice na Snapchatu, mislim, možda nisam baš u toku bila, ali zato najbolje pitati i onda se na taj način informirati i uvijek kažemo zainteresirati se za ovaj online svijet isto kao i za offline. Kako je roditeljima bitno s kim ideš van, kad ćeš se vratiti, smiješ biti do tad. Ista takva pravila trebaju vrijediti i u online svijetu i razgovor, odnos i onda ako se i desi nekakva ružna situacija ili nasilje na internetu ili seksualno uznemiravanje kojih je danas sve više na internetu, onda će dijete imati taj prostor da se povjeri, da kaže bez straha. Joj, mama ili tata me neće razumjeti, joj, uzet će mi mobitel, ugasit će mi internet. To su nekako strahovi koje ja čujem od djece. Tako da razgovor, odnos, pitajte i to ponavljam kao papiga, ali sama sam sebi nekad već dosadna, ali jako, jako bitno. Je. Ja ću samo potvrditi ovo da ukoliko se zaista, evo ja kao učiteljica isto zanimam za neki video ili bilo kakvu drugu aktivnost ili igricu kojoj oni pristupaju, zaista im je bitno i zaista se otvore i sve će reći. Samo je zaista bitno pristupiti njima, što ti kažeš, iz njihovih cipela, spustiti se na njihovu razinu i pristupiti im onako s povjerenjem. Da, nije to nekako sad ja tebe kao detektivka ispitujem, nego stvarno da te istinski zanima, onako autentično i onda zapravo ako mi raspolažemo informacijama što se tamo krije, moći ćemo i vrlo vjerojatno i prevenirati možda nekakve i ružne posljedice. Ali svakako internet treba smatrati kao divno mjesto na kojem možemo učiti, razvijati se, samo ga treba znati koristiti ispravno i u nekim dozama. Da. Hvala ti puno, Ana, što si danas bila moja gošća. Baš mi je bilo ugodno s tobom. I meni također. A vi, dragi gledatelji, ukoliko vam se svidjelo ovo o čemu smo Ana i ja pričale, možete slobodno više informacija o Centru za nestalu i zlostavljanu djecu pročitati u opisu ovoga videa. I ukoliko možda vaša djeca imaju problem s vršnjačkim nasiljem, odnosno sa cyberbullyingom, ukoliko možda svoje emocije ne znaju izraziti na dobar način, pozivam vas da preuzmete 20 besplatnih kartica za kreativno izražavanje osjećaja putem umjetnosti. Link ćete također pronaći u opisu ovoga videa. Lijep pozdrav!